Svaki put kad se nasmejem, ljudi, gubim 5 €. Nadam se da ovaj challenge neće da bude toliko težak, ali našao sam jedan video koji je po meni stvarno mnogo smešan. Piše you laugh, you lose. Ajmo da vidimo šta nas čeka. Noge taknuti, prste, dići ruke gore, Majmune. Inače, kad mi se vide zubi, kad bi uradio bh, onda se tad važi smeh, a ovako se ne važi, tako da, sorry. Majmune, 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 majmune. Jebote, 5 € sam izgubio. Are you gonna paint inside the lines? Hey, you kinda got outside the lines just a little. Bro, you're way outside the lines, bro. You're not even. A brate, šta je ovdje smešno, brate, nemoj koji ti ko... Wash your hands. Mr. Bombastic, bomba fanta. Majmune, 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 majmune. That's a goddamn no. Yo, brate! You look lonely. I can fix that. Read this. I do. She said yes! Man and wife. My little macaron, baby! Aye, aye, Captain! Aye, aye, Captain! Doing the things that I never would know. Treat me like what's easy. Bi ovo riz bio na nastavnika, pederu jedan. Dude, your shoes are kind of messed. Šta me ovo nasmejalo, jebem se usta, se jebem više. I touched my sock. I think you might need new shoes. No. Hola, Saidola. Can you say The kingdom in Spanish. Treat me like what. Okay. It's too cold for you here now, so let me hold both your hands in the holes in the sweater.
Dobio korku. Još je drinki. Nisam se ljudi nasmejao sad. Nemoj da sam vidio po komentari da sam se nasmejao, nisam se nasmejao. Okay, let's go. Customers to be considerate of each other when it comes to buying, particularly when the most vulnerable in society won't be able to find the items that they need. Happy birthday to you. Okay. Izgubio sam preko 20 eura. Ništa ljudi, to je bilo to. Ako imate još nekih klipova, molim vas, pošaljite mi. Stavite ljudi like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu.